Akaswani Imphal Ningthoukhongjam na pau pazari ahanbada maruiba pau Security Force na Imphal International Airport tagi mioi aniga loinana ganja fare Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi sakhotpa Bharat ama ohen bahaibada laumi sing amasung anna data sing na achoba thaudang lauri amasung Bharat na hairi Nai Delhi gi Bangladesh High Commission mamangda mioi kharena yaningdaba phongdokpada niyom gi wangmada thabak kaya tawki habadu aranba pauni Security Force na Rajya sida santi amadi tangdu leitana leinaba tongan mafam singda thibu humgi thabak leptana chathari Manipur Police ki pauna hai Imphal West Jilla gi Lilong Thongdagi UNLF ke gi myoi ama fare myoi asi micham miyamdagi namduna sel khaibada chenabani hairi amaromda Imphal West Jilla gi Imphal International Airport gi sahi nauriba angang anidagi ganja kilogram 3 hena fare hairi Maragasida Manipur Police na gari singdagi tinted film sing lokthokpagi thabaksu sathari Lawu shingu gi loisang sing oiriba ICAR CAU Horticulture amasung lawu shingu bivag na Rajya sigi jila singi official singa loinana KBK singa mari lenaba officer singa lisingani kunmanga kuntaruk ki ningtham lauro ki maru marang sing matam chana longmi singda phanganbagi damak anoba satmilon Manipurna thagat pafongdorakli Asiguba taurang sing asi sarkar na sahi kuding gi paikhat pidona lawmi singda afaba chathok leba maru marang sing phanganduna lawmi sing gi sentok hengathan bada chauna mating oigani haibagi asa thamli tungdasu sarkar na asiguma taurang sing asi leptana lokhat pinaba lup asina appeal tawri tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Sakhotpa Bharat ama ohen bahaibada laumi sing amasung anadata sing na achoba thaudang lauri laumi singa punna thabak tongminariba sarkar gi miyoi singbu khwaidagi mathakta thamduna makhoida tongan ba khudong chaba sing phanganbagi tangai phataba lei mangna hai laumi singa marup oiba scheme sing hena paktok chakthok hanbagi thabak chathari Assam da sakhut thaurangi project ama urep uyung tambagi thauramda Sri Modi na hai paikhaliba project asina Lomi miyamda chauna kanaba fangalagani Sri Modi na hai विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की यहाँ के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है यहाँ आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अरुणाचल प्रदेश की मियाम दा थागत पफोंगदोरकली पंचायत मिखल दा बीजेपी ना चाउना माइपा की बसी अफबा लेंगाक सासनदा राज्यसना सगोतली हाबिदु उले सोशल मीडिया दा थागत पवारोल मदा श्री मोदी ना हाय पंचायत मिखल दा राज्य की मियाम ना अमत ओइना लेपतुना चप मानना अहोंगबो पोरकनबा फिरेप असिबु थागतनिंगाई ओय प्रधानमंत्री ने बीजेपी की कार्यकर्ता सिंह अमसुंग मियामबुसु माइपाक असिगिदमक अमुका हना थागत पफोंगदोरकली भारत ना हाइरी नई दिल्ली की बांग्लादेश हाई कमीशन ममांगदा मियोय खरेना यानिंगदबा फोंगदोकपदा नियम की वांगमदा थबक कया तौके हाइबदु अरानबा पाउनी मपाल थौरम मंत्रालय की मीडिया क्वेरी अमगी पाउकुम पिरदुना हाई नहा कुन मंगा रोम न बांग्लादेश हाई कमीशन ममांगदा पुंदुना बांग्लादेश की माइमेन सिंह दीपू चंद्र दास हाकिबबु यानिंगदबा फोंगदोकतुना खोलाव सिंह लाउखी मखोइन बांग्लादेश लेरिबा माइनॉरिटी सिंहबुसु ngakbi senbinaba खोलाव सिंहसु लाउखी पुलिस न मखोइबु मफम अदुदगी तकथोकी मसिगी मतंगदा बांग्लादेश की मीडिया सिंहना अरानबा पाउ संदोकलिबा असि भारत न युमफम याउदबनी हाइरी मंत्रालय असिना हाय लेबाग असिदा मपा लेबाग की मियोइ सिंहबु मतम चुपदा चपसाना ngak chenduna asoyangam thondana thौदांग लौरी भारत की ऑफिशियल सिंहसु बांग्लादेश ऑथोरिटी सिंगा लेप्तना पाउ फाउनरी दीपू चंद्र दास हाटपदा चेनबा मरालेबा मियोइ सिंह अदु थिदोकनबा नई दिल्ली नसु बांग्लादेश सरकार अकनबा वाफम थमले नेशनल मैथमेटिक्स डे ngasi लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोकले मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन की मपोक नुमित असिबु निंगसिंगदुना नुमित असि पांगथोकपनी महाकना मैथमेटिक्स ता लौरंबा मरोइबा थौदांग सिंह अदुबु निंगसिंगदुना
नुमित असी सरकारना 2012 पांगथोक्तुना लाखली फॉरेस्ट अमसुंग एनवायरनमेंट मंत्रालयना रेल गाड़ी की खुदोंथिबा थौदोक्ता सामुसिंग सिबगी चांग हंथानबा थौरांग कया लौखटले रेलवेसना एक्सीडेंट तोइना थोकनबा मफमसिंग मसक खंगदोंनबा खंगनकरे फॉरेस्ट अमसुंग एनवायरनमेंट मंत्री भूपेंद्र यादव ना हाई मफम अदुगा मरी लिनबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमसुंग पुलिस की सुपरिंटेंडेंट सिंगदा व्हाट्सएप ग्रुप सेमदुना मफम अदुगी फिबम कुपना यंगसिनबा हाइख्रे सामुगी अटैक तौबदा लेखिद्रबा इमुंगसिंगी मियोइसिंगदसु खेतिपुरोन पिरगनी हाइरी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इंदौर पांगथोकपा हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मपो कुमोन थुरमुक्ता मरी लेना पांगथोकपा शून्य से 6 तक सप्ताह की अटल बिहारी हाइब थौरम सरुक याकी थौरम अदुदा मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल मंगूभाई पटेल गा लोइना उपराष्ट्रपति ना दिल्ली कॉलेज कैंपस लोक माता देवी अहिल्याबाई की मितम अमगी माइकुम हांगदोकी थौरम अदुदा वा nganglदुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ना हाई था असिगी 15 अटल बिहारी वाजपेयी की मपो कुमोन की थौरम लोइसिनबगा मरी लेना केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ना ग्वालियर लुपा कोटी लाख 2 हेनबगी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट खरगी जात्रा हुनगनी खरना संगागनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2015 अयाबा पीख्रे संसद निंगथम मिफम द बिल असि हानना पास तौख्रबनी एक असिना खुंगंगी लमदा युमथोंग अमममदा सेनबा सही कुदिंगी नुमित 115 नि थबक पिबगी वाफम यावरी ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hauzik ngangbam amukhomba leire amukhomba Tagachari suni Kokomina buffer zone gi matang da sengdorokna ba chief secretary da taksin khre ITLF na ngasi torbung da khongjang changsin gadori haiba pau hoilan pau da ahan ba headline tawduna phongli sana leibak ta communal politics tawduna ba lainga na mayek senghalu Kokomi haiba pau asigaluna na buffer zone lansilakna ba hona ba yaningde ITLF haiba pau na ahan ba headline tawri Handak famkiba apunba mifamna Manipur kahendana ba warep lawmi naki haina MLA Thoksom Radhi Samna phongdoki wafam amasu pausi asida anichob headline tawri Sanga Express Manipuri da pam singda ki halakpada laingak na thabak lokhalaktabagi penadre thaugi pam sing thong lolakadori haiba pau ahan ba headline tawri Pokna famda Manipur gi integrity kaheloi haiba center gi wafam yamna mayek sengi haina MLA Thoksom Radhi Samna phongdoki wafam anichob headline tawri Naharu ki thogdang da margin polo statue crore kya changna chamgak khrabazu Manipuri poni gi marai bugi tambangam dena lairi haiba pau ahan ba headline tawri Manipur da law and order phibam phagalaklabasu muknariba ani gi marakta ama toibagi wakhalon purakna ba hona bada sahi amarom changkhigani haina RSS ki lusingba Mohan Bhagavana phongdo ke wafam amasu pausi asida ani soba headline tawri People's Chronicle da Indiana Bangladesh ki Chattogram da leiba visa offering thabak tokre haiba pau ama marui faune phongli Sanga Express English da MG Narega gi mahut singadori ba Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Rashtrapati na aya fikre pau ama ani shuba headline tawri Hillsonbin Express da Chandel Jilla gi Indo Myanmar ngamkhoi paring da Meter Chanirom Sangba fencing mangan tahan khraba matung MICA gi secretary na ngamkhoi paring yengsin khre haiba pau ama an be headline tawri suni Thagachari Amukhomba aroibada maroiba pau amuk Security Force na Imphal International Airport gi mioi aniga loinana ganja fare Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Saukhotba Bharat ama ohenba haibada lawmi sing amasung anadata sing na achoba thodang lawri amasung Bharat na hairi Nai Delhi ki Bangladesh High Commission mamangda mioi kharana yaningdaba phongdokpada niyom gi wangmada thabak kaya tawki haibadu aranba pauni pauloi jare